Білім беру саласы таным, ұйымдастырылған оқу қызметі қарапайым математика ұғымдарын қалыптастыру. Тақырыбы 8 сан мен цифры. Мақсаты балалардың 8 сан мен цифрларын таныстыру, 8-ге дейін цифрларды ажырата алу және таныстыру, ойлау қабілеттерін дамыту. Білуі 8 санмен танысады, игеруі сандардың құрамымен анықтауды игереді. Меңгеруі тапсырмаларды орындау дағдыларын меңгереді. Sodan sayın ko'tarib ballar. Ballar biz hafta günlerini esingizga tushirib berishgan keldik. Dishanba, seshanba, seshanba, dishanba, juma, seshanba, seshanba. Yay, raislarni qutlabsizlar. Bugungi bizning taqdirimiz ballar 8 soni men sifri matematikadan ya. Biz 8 songa keldik. Al o'tgan sabaqda biz 7 sonni o'tgan. Biz sonlarni bilamizmi? Yo'q. Al qaraymiz beramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Qaraysan, endi keyin qaraysan sanaymiz. 10 9 7 8 6 Bizning bugungi o'tiyatimiz 8 sana ya 8 sana bizga to'malar. Endi maqsadimiz o'tishlar 10 da sana yaxshigan edi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nishasi bor ekan? 8. Mana vagonda bolalar bizga necha balaman deb beradi? 1 2 3 4 5 6 7 Ballar biz shunday